šišao i bili smo mi ovdje kod našega Gavranovića, evo kako su ga lipo sredili. I super izgleda. I baš sam zadovoljna. Ari, 9 godina imaš i nisi stariji. Ne, ima on 9 godina, znači puta 7, to je K63, tako? A momčić mi djeluje. Dosta mi je, čini mi se ovako. Vas je lipi. Još je dosta aktivan, a ne znam kad će to sad. Eto ga, ajde kako sam lijepi, vidi kako sam zgodan, eto, vidiš. I dobija si snimak i to. Ovo je za YouTube i sad će ljudi tamo negdje po svijetu se zaljubi pa će meni pisat. Pa će gledat maloga finoga, eto ga, dobra je. Ovo je to za to, ovo nemaju dosta toga. Jer one bi se duže spavaju, ali mi nemamo tu naviku, nama je uvijek ista stvar. Neko bi se igra bez obzira na godine. Gazarice u mirovini, dobro, imate tu šta? Moramo u isto vrijeme uvijek izgledati. Ari, a di si Ari? On je Maltezer, ili tako? A mješanac je. Šicu i... Ne, nego je baš Maltezer, otac je pravi i u redu, a ovo je vamo Šicu bio neki, nije baš nešto bilo, pa zato se vide malo smečkasti. A prelijep je. U biti, iz mojih iskustava ti baštardi, ti mišanci su neću reći da su lipši, neću reći da su lipši, uvridit ću koga. Nekad ispadne koji ovako, ali u principu ipak nisu, ne mogu biti ono. Ali ka pokupe ono što je najbolje od raca, a neko bi se igra. Evo, našla sam šiškice malo, Svi vole šiške. Evo, sve ima drago. Uglavnom, oni su, još sam nikam mi to ne napravi. Ja sam brzinom svijetla su došla doma. Slušajte, na asfalt, ja sam išla naprijed, on mi se zavaljao nešto na asfaltu. Znate šta je to bilo? A šta je bilo? Pa ne znam nešto, Bože moj. Pa kako uglavnom sam ga uvatila i trk doma po tuš. A taman je ja se 2 dana prije toga lipo sredija i okupa i sve. Gdje je šiškica malo jedan? Kako će ovo ispast, Boga pita, ali bit će nam spomen. Za 500 milijuna milijardi godina će čovjek ovo gledat i guštat. Jednoga maloga baštartoga. Ari, 9 godina, ne smijemo mu reći adresu. I kažu da su mješanci, nisam to, u stvari postoje križanci i mješanci, jel? Da. Ali bez obzira jedni i drugi su križanci, su oni koji su od pravih ras. Križanci su oni šta je čovjek tija, jeli, da prostite, parija je čovjek, jel? Ali se radi s jedne i s druge strane o pravoj rasi. Da. A mješanac znači kad je jedan je pravi, a drugi je recimo neki ovako. Onih šta je uletija u zbor. Eto tako, da koga je on izabrao stvar, koga je on izabrao, jel? A moj lipi Ari, znači on je mješanac. Je, on je mješanac. On nije križanac. Ne, nego mješanac. Čovjek tu nije ima prsta, on je Tata, šta ima mali? mješanca vrsta. Šta ima mali finoga, a? Šta ima fino? Dođi Ari, dođi. Šta ima, aj mene fina čiška, dođi, daj šiškicu, daj šiškicu, daj vamo, daj.